All India Radio Imphal Media Wave Meter Zathum Somli Point Khat Kilohertz Sagyat Somgyat Lani Le FM Megahertz Zalathum Point Ngapan Hongki Pongkhya Paite Program Hi Tuni in Thuthak Lakkhawm Simna Le Lamhoihching Mangte Akipan Latualleng Ngaihna Nei Dingu Tuin Amasa Pendingin Lamhoihching Mangte in Asak Hanlung Chiam Ni Chila Ingai Ding Ba hoài xa gầm lấy kia băng xuân đi xin tăng gầm sang xia khol không bằng ta xem xin xây sang giấc ta nơi xuân gầm hi xây nô qua lo Hanlung Chiam Ni gầm lấy qua nan Siam xin về ni gầm lấy Paite nang hai băng hồng ngạc khi Siam xin lo mô băng na lo tia tông lel thi lâu lên Siam lung gel đi về Tunnu lên đỉnh Siam băng xin xa Siam xin xây sang za ta tut khol ding mo say no te dia Hanlung Chiam lo ding mo say no qua lo Hanlung Chiam Ni gầm lấy qua nan Siam xin về ni gầm lấy Paite nang hai băng hương ngạc khi Siam xin lo mô băng na lo tia Siam băng na xin xin đăng xuân nang nhà mô na tuan na tu sing tu ngay lo ding ya lại giống rất ta tuan nhang lên liang gelin sẽ lung na sing man han chiam thak về mo say no qua lo Hanlung Chiam Ni gầm lấy qua nan Siam xin về ni gầm lấy Paite nang hai băng hương ngạc khi Siam xin lo mô băng na lo tia say no qua lo Hanlung Chiam Ni gầm lấy qua nan Siam xin về ni gầm lấy Paite nang hai băng hương ngạc khi Siam xin lo mô băng na lo tia Siam xin lo mô băng na lo tia COVID-19 do na a frontline worker te na sep pan pi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a pan la zel in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le ma ban la met na to han thon zo in heinat na ve kha le quarantine a om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thuswa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India All
India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm asimtu Marsi Manlungmuani Zana Chuchanpur COVID-19 press release tungzuin COVID-19 test results waka mi somlethum positive mo be inom somlethum laka kwate ahile 113 Battalion BSF akipan hewa Selmat CQC apan mini District Hospital apan khatle kumsomni lekwa a upa MSF driver khat hiu hi Zana sample zale somlegyat te sa umte hile Saikot Government High School apan somthum legyat Hotel Venus apan guk Hotel Asiatic apan kwa District Hospital apan khat HQ apan ni police personnel sagi le na vesa ti apan kilo sondya muan mo a somgyat somnga legyat Tuni tanin Chuchanpura COVID-19 positive zani somli le khat omin active case som gyal le sagi le damswa za som nga le li omta Manipur COVID-19 command control room to swak dung zoyin apaisa da kal som ni le li sungin Manipura muntuam tama COVID-19 positive thak za somli le khat punbe VRDL rims apan mi somlani janim sapan mi som sagi legyat thoba lapan sagi Chuchanpur apan kwa Tamenglong apan li Babina Diagnostic Center apan ni First MR apan thumle Imphal West RAT apan somni legok District Dungzuya etin Imphal West apan somthum Chuchanpur apan som nga lekhat Thoba apan gyat Imphal East apan sagi Bisnupur apan ni Senapati apan somni lekwa Kakching apan sagi Kamzong apan thumle Tamenglong apan li Dakal som ni ilali sungma in janim sapan mi gok Matram CCC apan som legok ukhul apan sagi le thoba lapan kwate COVID-19 na apan damswa in pot sakinomu Manipura tu ni tanin COVID-19 active case omlel zagyat lenga le damswa sang khat jaguk som nga le thum om to gom positive case sang ni zali som nga le gyat chamte hita Imphal Rims Hospital Authority to swak ki modung zoin to jinglam dak ni le kimvel ding le dak som le khat in na tom ne ya ki en kolbana COVID-19 na ve mini molyam to swakin atak la danin jingbai takasi pe na hi le kumsom li le gyata upa leima khongmi zone ni gyata Rims Hospital Nephrology Department na chronic kidney disease lung infection le na tom jaka ki en kol hiya July ni som ni le ka COVID-19 na ve a hi dan mu swa a hin Rims Authority in Taklang khat pe na hi le langgol mi kumsom li le sagi a upa hin kigen Manipur COVID-19 lockdown jaka Myanmar mi India Myanmar border town Tingnopal district atang khate Manipur Solkalin More Hospital a COVID-19 test bolin result negative a hi evek nungun Indo-Myanmar Friendship Bridge a Myanmar Zwandingin immigration officials te khuta pehya Assam Solkalin gamdanga kipan kikte quarantine hunsung nisom lali ki jipen nisom dingin kyamsak Health and Family Welfare Department in Ataklat na Institutional Quarantine Center, Paid Quarantine Center, ahi keile Home Quarantine Center khat peu hitale nisom sung quarantine omte te ngai dinga Quarantine Center a nisom chinglo omten leng Assam teng Home Quarantine nisom ching sakte te ding chin thuswa bol Assam Chief Minister Sarbananda Sonowalin Lakhimpur le Dhemaji District a Tuilian etkhyak na nei Huna aman Water Resource Department na officials te ki mo piin panlak dingdan gen khom na leng nei Assam Tuilian in kiam lamma no ma le milip laksom legat velten haksat na tuak layu ahi dan lengen Meghalaya ani thum lockdown zanin beya hun bangtan hiam lockdown ko hilo phot ding hin Deputy Chief Minister Preston Tinsongin gen aman again be na District Administration Health Department le State Government to COVID-19 din mun hoi taka etchet ahi nungin lockdown kha kol phot ya thupuk na la ka omahi dan gen Meghalaya zanin kes nga mu be hinona tulalin na ve BSF personnel mi zani somli lego Armed Force personnel za som thum le nga le minaw tang zani som kwa le khat avek agom zanga som sagi lani omlel hi Nagaland Assembly Session gukna tunia ne ding chi hima le Nagaland Legislative Assembly Secretariat ASEM mi gukte COVID positive amu ahi manin Assembly session ding ogasom le thuma ne ding in swaninom Cabinet in National Education Policy thakbol Zani taklama Information and Broadcasting Minister Prakash
Java Dikar in New Delhi a Thuthak saite kya nga again na a Prime Minister Narendra Modi ma kai cabinet in apaisa kumsom thum leli sung a education policy ki khengei lo pen ki khek na poimo sa in National Education Policy sangni somni pankhia wa hi dan gen. Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishang in Education Policy thakin Samsin na huanga ahoi zo sem khanto na atun nge alamet thu gen. Tunia dinga Thuthak Lakkhawm isim theyu hi tenga hi. Tuina bana Lamhoihching Mangte in asak Zougam Aw chila ingai ding. Zougam tuan pu palwa na gam Zougam khang son te lwa na gam Zougam mal don len mui ka ye ngei sok pak san sia sia Zougam ton le lam na Zougam Zougam gale sa ai na gam Zougam ning su khoai zu bang khum lên khoang tôi dây lá ôi pu le pa tên na gam vai gam ka zin zong in ko lan ne mangin sung ka om zong in zo in ma lung gul in zo ngay na ma ding Zougam zal mang in hong man ning Zougam mu bang ken hong ai về ít na đam tu ya loan na gam bele phung te na gam u le nau kitchen na Zougam Aw ken hong tai san ke Zougam Aw na kha loi hong se lo ka lam kya na ka lu tang phum na Zougam kong i thi Zougam Zougam mi tên hong nhiều e tin Zougam na mi tên hong tai san mo Zougam gil kya dang ta kin thum khut se pin nen ding mo Zougam ton le lam hong la kin Zougam na zai
Malaria, dengue le Japanese encephalitis na natiapan ivekun kiveng bitni. In mun ahi kele in kim le pama thoka ngom the na ding tuivun na mun te ahi kele tuivun the na ding munom lo na dia pan lak chiat ding ahi Nalupun chiang in thausilen jang te in ahi theilai le thokang ki ke saklo te somin. chisa hosik na ne nge le ke chak na mun nai pen asa ahi kele solkal dam doin khata malaria le dengue nan na hi yam chi kien sak pa in Japanese encephalitis kilat dana hi le hosik luna lungsim tol le the na mang chi te ahi to bang na na ni le dam doin lian te zon pa in la kien kol pa in Thuswatu State Health Society National Vector-Borne Disease Control Program Manipur. Atop na pending in Tunnu Zougam jilai ngai ding. Tunnu Zougam kya bang na zulo le tham son la ya na min thei bang huti ahun lain zo le zum din han chang ni Tunnu Zougam hen ko su ti nga de sam bang zum din la le tang te o hang son tôi son ten bác bom tôi bia asam tu lâu đi xian mong hồ ma pu pa sát xa dâu lấy riêng luôn mang tên sâm ghi băng khen giống lệ hang son tôi son tên kia bóng ngà du nín xian mang xiang à mìm băng All India Radio Imphal Jingchang in Thuthak Lakkhawm Simna le ngai khetu ten phatna la hoi tak tak na hon tel khom teu ngaihna ine dingu tuni tanglam dak li minute som le gin to gitonin I honu abeita munchi a paite program ngai khetu ting ting omnom le mangpha